لبرزان امه دوی انفوگرافیکی دا بحثوان دورین باکوری کردستانی بکن کو شر لقومین آلوزی دنا براپکی که حکومت دا قومی لو ما والیو قائم قامنوان باجر و نافچین باکوری کردستانی کو دنا برا ارتش ترکی و هزین گریلان پکی که دا شر دا قومی بریاردان کل گلک نافچو تاخنوان باجر و باجرو کندا صندوقین هلبجارتنی و گویزن دوریندن ابریارن والتیا باجرین باکوری کردستانی کو بهنجتا روش اولکاری خرابه هاتبونستاندن دەستپێکی دمەها تەباخێدا لە باژیرە بەدلیسێ ئەو بڕیار هاستاندن دوورە لە مێردین ئامە جۆلە مێرگی و شرنەخێژی هاستاندن لێ دەستەیە بلندە هەڵبژارتنێ لە تورکیا یەسێکی بڕیاردا وێتە سندوقین هەڵبژارتنێ ji ti deveran بۆ ti deverindin neyêve guhastin. وەکە بەرچاوڕوونیەک ji بۆ هەڵبژارتنên ku heftê hezîrana 2015 هەڵبژارtin bi rêve çû têda rêjeya tevlîbûna hەڵbژartinê li Bakurê Kurdistanê em ê di înfografîkê de nîşawe bidin yekek wan bajêrên Bakurê Kurdistanê ku dibe berçavrûniyek jî ji bo partiyên din ku bizanin wê çend dengan li wan deveran bi dest bixin li Mûşê sedê 88.56 xelkê beşdariyê di dengdana heftê hezîranê de kirin لآگری جی 82.66 صدی خلکی بجدار بون. هر وها لدورک دنیا باکوری کردستانه لال آنکوبات مانه صدی 9.21 دنگان بدست خس آنکو بجداری دنگدانه بون لچولی کشی صدی 79.95 کو رژه که بلنده حتی نه لباکوری کردستانه لناوچین کردی لبدلیس صدی 84.91 دنگان هاتنه تومار کرن آنکو خلق بجدار بون لآمده 86.82 جسده خلکی بجداری دنگدانه کرن لجول مرگی صدی 93.46 کو رژه که هری بلنده لجول مرگی هاتیه تومار کرنده هفته حزیرانه دا لمردینه 87.24 جسده یا خلکی بجداری دنگدانه کربون هر وها هم بچه نافچه یک دنیا باکوری کردستانه لسیرتیجی 86.89 بو لشرنخیجی چند بو صدی 91.97 هر وها لدرسی میجی 85.21 دنگان هات بو تومار کرن لوانه جی 84.37 دنگان بو هر وها لإدريجي صدي 83.14 هر وها لقرسيجي 81.19 هات بو تومار کرن لخربت 82.92 حبون هر وها لأرزرومجي 84.88 دنگان لرحاجي داوي باجري باكوري كرساني هم دست ببكين يعني داوي ببينن 80.15 صدي بو اف رجبون كده هفته حزيرانه ده لوان ده وين باكوري كردستانه هاتبون تومار كرن كنا هاد جلك نافچيان دا الوزي هبون لو ما خلکی باکوری کردستانه گلی هبون کوه یسکی بریاره کی بده او صندوق لدورین وان نه دانین به هنجتا کو روشاول کاری خرابه لی خوشبختانه یسکی ابریار رد کر و وکه هفته حزیرانه هر کس بکاره ل نافچو باجرن خوا دنگی خوا بده